Presjekla posle 15 godina. Supruga Slobe Vasić se oglasila i saopštila važnu odluku. Sada se je odglasila i otkrila da je okrenula novi list u životu. Supruga pevača Slobe Vasića, Jelena Vasić, aktivna je na Instagramu gde redovno objavljuje detalje svoje svakodnevnice. Sada se oglasila i otkrila da je okrenula novi list u životu. Naime, Jelena se vratila staroj dobroj navici, trčanje, kako bi i ovog leta bila u formi. Nakon 15 godina, 4 kilometra za početak je dosta, napisala je ona, dok je pozirala u sportskom kompletu. Potom je objavila fotografiju oznojenog i crvenog lica kako bi pokazala pratioci u kakvom je formi. Bila je misica. Podsjetimo, ono što malo ko zna jeste da je Slobina, sadašnja supruga Jelena, bila misica, a on je jednom prilikom ovako govorio o njoj. Bila je misica Bosni i Hercegovini 2017. godine i bila je 4. u svetu. Upoznali smo se i desilo se i brak. Dobili smo dete i to mi je svetinja. Poručila je ono što može da promeni svakog čoveka. Porodica je ono što može da promeni svakog čoveka. Siguran sam da je porodica najveći spas. Pre porodice nisam mislio o sebe, a kamoli o nekom drugom. A kada dobiješ porodicu, onda više znaš šta je život. Brineš se o detetu, ženi. Pričao je pevač.